Kapor Kapatisi TV. Kabul, kamasin kabalas nakarpang kabakhamskem, kamstet, kamklan, batbaduna bam umpnya. Office ka Deputy Commissioner ke Eastern West Khasi Hills District hakash potuk nai wing arajar pausan klarake eka jingdap sausnem ke jingak lenti ke Eastern West Khasi Hills District ngadu blat hau yaka hakash potuk nai wing arajar arpawe hakani gesngi lawan menyadan lang da minister bedai kimi yaka tanat power ke sarkar jilla ba met ba lingdo kumukang tan ubedai haga jokapor UMLA ka mairang constituency UMLA ka motat rashan ba shakler warjri UMDC ka Mairang uba Equator Nongrang, UMDC ka Motat Rashan uba Powell Soklan, ka DC ka District kong Anita Karpor, Superintendent of Police ka District uba Dangsan Kiriam, kisiim ki bahap hapo ki Eastern West Khasi Hills District nolo kiwe. Hakani kasngi, layo ru bansam hi kusnam siya kinong job yaka quiz competition, bana kaliang uba syakler ula sam hi kusnam siya kena puli ki blapas baha ki examen meper, na ka constituency jong u kat bawa met ba ula sam. Yaka Mairang Constituency Educational Excellence Award sigi kena puli ke constituency ke bedairu ka award ke bola sa manla usnem kata nadu usnem arajar pra tang hapo south ni kini sedang kiba ke district sungi nilayo mo tanang wastat sisya hadu kata la kalam hak yi hak isam hak building repair Jadi yang jinang kiostat haka kayi paten haka sisam kada pakai ke mana kuat ia ke bangan lui kalau banding kong kejibut kejibutkan kejili teli kasyong sup kasyong sai bahkan ton hapo katistri ngasih komen sibun hapadeng gini sopo susah gini sedang belaya ha kejiksa lakalong labun kibla kuat mo berdimang ban upgrade no yang kamarang civil subdivision sebagai district lagalong naki sen bahalang lagalong naki yang political party lagalong naki lang nakalay jadi kami kimak na per beleng no tiang lut terang hatu kata bambang balyono ila kacok district ngakem mau tidak hangi ibu bonas bro principal belong tu ketua por menteri jadi manam klau belong tu ketua por XMLA BC jogi, namanya jogi ini la presang la prestom. Tekan ter, wan la kapor batai, hari ke sokan pat. Bahas wa jam sedang abjang abuai, haus sedang abjang abuai. Swa mengenyo yang ke distrik, isokman mengenyo di kinong yang jogi. Tulong dengan nikmat, kibaket yang kita kelingko, nak kita kabit kabiak kabahamiak. Jom upai ba, jom kani kadong kathai, jom kani kamairang, likat bat kamat terlaisan. Dagat itu sistem jom kini kita nikmat kejongi, likat kini sistem lang nak liang, jom ka department, mo, nani nepo DC office, lem road, ketika ini kalang, jom kisoda, jom kisulang paper. Dah kajing, ya dok tilang jom baro, kalau dok kajing kajing angut kajingi, tak penuh lang sisa. Bah kemarin civil subdivision dia benar grade sistem azar fui hak sepotrik kunut tak sekali. Tinggal lang ka burung apa kelawe nak benta kadi distrik kebetulan. Ke kebetulan ya baru dengan senang juga di distrik baru boleh. Bahkan senior distrik isutu ru, bahkan senior distrik kabang yang kemende kabang yang distrik dekat sendon kaman perlu ke distrik popular padang bun. Bahkan juong bah bangi layo di distrik ni kemen. Dari hoa kita bun ki sendon kam yang kabang dari kam bagi bilang pada di distrik.
Andre ka chu ko por na siung pagi di balong di dan ni ka badi bandan ni ka sin chu ka chiesha. Mat baong ko ikitin pareng ang chuang room was not built again. Hakabang kacing kemen ke sunyi ya kapang wilayo ya ke distrik ke di adu kata-kata. Lingba kacing terisitong sunyi nam nyalam bapher Andre hakaju ko por ni situ kidang pun di sundan kam. Nakaliang ka chunga ku MLA juga dengan distrik harukat di Minister Bodol Burong dengan distrik ke chungi Pak Medba ya kawai ke pengala itu pengadilan bagi kita ke Sindon Kam di Badan Kam bagi Pulong lanai bagi Pulong ke distrik ke Papura makwa ya pengen itu ini banado kesni kabana kalian ke chungai tidak don malong tu MLA banado ke kesni hadu kan ke kiriman pemerintah di don ni ke cilian trelang bagi berkat penangkan diri ke distrik ke chungai kamde ke bagi susong dan dari mga ong ipi bagi sutu bagi dang pun ke cindon kam ka bagi don kam buat berlong in the distrik ke Papura dan dari sanya tu sanya pentingit scam bagi ngit scam ba limbaga cintri sitom ada Islam di Banangwan di Bepun di cindon kam lagi lama kita nak department di Bapher ke bagi hab bagi wanra ne po ke distrik ke Chungi nak liam ke Chongai beli no Tharasat konstitusi berdasarkan Islam Medba insia trailang kaba ninyo ika panginwanra kita kicindon kam maka di distrik ke Chungi na kapenta pensuk ikipai pa chung distrik ibarok ande kumoong ipi sa sisin ba kini kicindon kam baro jumlah ika pangipulong mentang-mentang dan ihap ika pangintre ba ihap pangindon ika pensip juga Chiesha inilah di pelong tenulong ini di paro. Pada suai kebangan syong nga tap tak kecingkiman ni kebangan ong ipi ya kini. Bala dan ipai nadu ya kebangiyo ya kini ke distrik ke mai ke Chungi. Maju ong baga distrik ke Chungi ke ke distrik ke Habok tap. Ke distrik ke Habok bahan. Nama nadu ya kebangiyo ya ke distrik ke mai ilayo speaker ilayo Cabinet Minister one kini election who apply yo ben Cabinet Minister dasong mga Cabinet Minister yo ben si bab Cabinet Minister kalau sisa ke distrik kepada kumaha baru kita Henry kita baru kimdon jimut ladang ini ipat dia kena juga distrik Chungi yang kapakiliki kamdan jimbut ladang ibi bagi kena coba distrik ke Chungi yang kapag kemen lane bagi ko ke sini kinsain betuan ra ke kurang bahkan 6 dan kementerian distrik ke Chungi managalian ke Chungi di namu iman mau ibi bagi dan di fokus ya kata kapag igwa yang kentiu ibi na barok kile lakalong akanugo no pembentaru igwa ibi bagi kena coba distrik ke Chungi kentiu kinsain barok kile Pagkinuan ra bro kay hantangin sa og bagkum kinong hikmat kinong yalam sa distrik iyo sim kapag kemen at mag-iiba mapipikyo di mamangini Namta ka di distrik ke Chungi nga so banang ka di kapor manado ka bas lang di distrik ke Chungi ngakhat ang ipi baro manado mangi kinong hikmat tay pa ki officer di distrik ke Chungi kung juro mangi kinong siyang sinong anyi tray ki kam ke Chungi akan ti ke badai kan ti ke bakhoi kenapa kilom dia ke Chungi ki ban simti ki ban penya ke distrik ke Chungi ki jo ban tray ban ke yang so baba so kutia kini ke dai ke bangi amlo kun ki pat bang chishna bana ba khna school on dei school don kamlo ban yo ki jo ki kan yang kam yo ki jo ka school ta ka ta kerta kumbal ong ni piyam ki ma moyang kalau ka e sisa ki shnong menyiapkan biaya kita ke Chungi arti ke distrik West Coast District dan Juru ane Eastern West Coast District. Ya ke isu komedi ke dengan kam dan kihat dengan department BPR dari satu forum dan ni ka highest level juga state ke Chungi. Akan mau mamat ba indo ko bawa pri uchi minister jaka office building jo kamaran block dari si kini ke dengan kam dan no ki department ke BPR ni kihat dengan department. Kapor bawa MP senyeru
ngiran ka district coordination development committee aglia EDC but before ke officer dari sekali jadi kam bandan lagi jom kiat juga district nanta ka puan governor aglia EDC but officer ngiran sekali ke ju issue ngangai ketinggalan jumpa lepas nang do ka kabinet ken step penolong yang kali kaji angdur jadi pak juga district ke jumi kumala ongi ba ikotor baka Eastern West Castle District overall kadika way ni district about don ka section side one of the most peaceful district aka jela ka jumi tinggal ka kana ka por ba nama ka jing don ka suk ka side jing bangkan ka huri hura jing bangkan ka law and order kan long ki officer ki jumi ki yo e por makin concentrate makin pledging word kam ki jam ki joki kenapa kan ka jingarap na kata ki ba ki jumi mal binglaya ka district south slam na khatu kan ka por ya ka way ni ki portrait kam dengan ka district ki jumi ka ba long ka tin kerman na kam ki samla ka district selection committee ai bagan ka committee kan trai shisha na ta ka ba kami ki samla ka jumi minumbo ki samla jumi ya ka jinglen ha ka ta jumi shania ya ka committee ki ka ba ki samla ki pai bahkan ka board bahkan ka nanti nakam ta kayo kam kayo jam ka jumi agar pak bu ini ki politician ini dia tukar ini interfere bagi district kam ka district selection committee ai bahkan ka bagai ko ka budget based on merits nam bagi samla ka jumi kunum dan kunum ka jing semua dengan ya keren ya di samla ka jumi ki ba ngap ka jumi truck ki dik bepe lemba ka district kam ka DSC bagi samla ki i ka district kam ka ko ka DSC samar kendang ka jingkerman entah ka district ka jumi lay ka soka ka jumi hibar ko way South Santali Kisnem Kamairang Civil Service Mission kahap banam Banyo ya ke district kaya kita nila juya kren nila juya tay nila snap nila ya keren harum mane ya kita ki bapu ki paper ki balong kita jog gajin pamla Banyo ya ke district what kani ke district kala dai hok Banyo aga sisha lakum no haki ar host nem liswa tendai to amle ndai ke bang ako ono ne akma jopi hakba ngalaju kren borobor ye kini bat ngandang ye kren nama kacin mo tu perkat ye kabadan hanga bat hak itu ki duramba ki bedan benta ban penyo ye di district ngidon hagaju upich bat kata kalau ba tang banyo ya ke district ngim pat men pura ngi yang mo di state ngidon ki district ki badon hagaji tu ko namar ni syukur rup pulma ya kita ki ek bagi yo klem la tip ya ki ki jinge ki bagi ni kendo henre ka kwa ban itu ipi kajinya ten kajinya tai sani kalau don bahan nak away ke por sak away ke por bat nila yolat ya kaban pendap house nem arja away ha ka ba ki baro kila bet abiang ha ka bani ba ki port isam jongani ke district ke jodi jongani ke district ke jodi ke isu lalor ke de ka ban don kam ke ba ngaju kren bat penpau nak kalian junga kalong naong ba ngampat ben pura hakabede ba tang ke jingyo ke district nama ka jing tu ha ka jing kren ban penyo ya ke district kam de tang ka takanam to ke district ndre ka kam ibadon po ke district le semua tanya ke jing kren na kaliang jong isim jong ka himamoyang ibala ai ke ne ibala pengemam ini ya kam ke bede jong district office ngapat kelen kidang don be amni bat kidang don hakalenti jom ke kren limba ke proposal di batu mai ibana ki subdivision limba ki district bat ki department iba per iba ilala ya kapan perulong yaki hakikat tu ke di department nilai yang don ki wenu ki department iba yang don in the pipeline iba nilai syong bat yakdan ham tam chief minister bobat ya the come to finance
but personal, but hakaju kupon ya ka planning department, wadi mo uban ay ya kata ka consent lani ka approval na kabenta ban set up ya ki district office iba pa. Kaya nga sokmen menyetu yapi baka office jong ka district agriculture officer nila yo pura nila dep watang don sa UAR ikuos ke ba inayo ng sanction rate ka office nila laman pendem nangta ka office ka bang ila plate ang maging patyo ya ka full fledged hakabalin ba sanction post ka ka office jong ka district transport office ka wala don huli nangta ka department jong economics and statistics nila dep kalong stang suban supli ya ka office nangta ka office jong ka water resources kalau don hak proses, bat hak ba nakaliang chief minister ula ay ka consent ke jong hak bangin sai yang nang legitimate nang ta kini department kum ka office jong DMHO bat kum ta ter kini kilong ikam kiba nakaliang jonga bat nakaliang jong ka sorka ke bangin don ihap ya ka ban persiang ban penolong na so ban ong bahang ni na doki officer di badon haga di district ke jungi dala kalong haga ko no komru ni persiang ya ka bangin le ya ka bhatam bat bangin yete ka nang baka di district ke jungi kan roister haki por baro kidong kakto kani ki bala penso de ki no yalam di bai kron chikmat haka wede bat ka DSC menai ba puel lom mo ba nakaliang ki politician imde ya kaban ya tuklar ya kene kam telada ni person ya tuklar ka kamram jo DC bari chairman jo ka DC ile eu member secretary bari jo ka DC ile eu na so ile ban ya ka start na so ban ban tu EP bahaka kabinet ke bat nutkom ke bat long haka light portere nila semi ya karai kung ka sorka, banunggon personal interview show yaki grade 4. Haki DSC level, but what ha ka state level rukujo. Nila siyem yagara, manangay sikmat, yaki no ki attachment, iba kwat nado ka sitare u October 2000. Anong personal interview show yaki grade 4. Yaki grade 3 no, akan siya kaladon kajing ikren. Nray kidon kidaw. Banginan para light hakawede bat ka personal interview. Ina pete nama kita kadang de ke berta ya ka banginan hapna ya kini. Yang Manai Secondary School Manai. Kami HSSLC ada Haksal ada 14 position as If you're having a good time.